Mayam Krumzari adon ibirabse impact news nei Raj Nongthombam Manung na hariba 360-degree analysis of news and events ta mayam butar mokchari English ngani taram apan lakadriba mathangi chahi da pangthokadriba Lok Sabha gi general election general mikhal asida sigi mangoin na hariba Lok Sabha gi mikhal asi khatna tana leba sir pangtholiba tongan ba mikhal mayam asida marun state legislature gi mikhal na chingba sumba makhal gi acho mikhal sing asida अचौब क्राइम यामना साथीब क्राइम चेनब चौरांग चाही मंगा तादना मधुगीदमक चेराक जेल लेहनब याबगी चेराक फादोक फाब फंग याब पॉलिटिशियन मखोगी मथक करीगुम कोर्टना चार्ज तौर तारगदी चार्ज शीटेड तौर तारगदी मखल की पॉलिटिशियन मिखलदा अखोई थेंगनहनब याहनगनु भोट लेप याहनगनु हाइबा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ECI की नत्रगे EC की एफिडेविट अमा सुप्रीम कोर्ट थाखरे अदुगा सुप्रीम कोर्ट ना सेंटर द मसी डायरेक्ट तौबियो हाइबगी वाफमनी मरुइना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दा कोई लॉ से सेमदोकपगी मखोइदा राइट से लेतबनी ना मखोइदा मसीगी अपॉर्चुनिटी से लेतबनी ना लॉ मेकर्स सिंग मरुइना कोई गवर्नमेंट अमदी तोंगा तोंगान बा पार्लियामेंट्री सिंग असिना हाइरिबा हांदगे लेजरिबा 1951 की RPI हैनस खनबा रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 से अमेंड तौरगा हारियो मखल की हिनियस क्राइम दा साथेब क्राइम सिंग दा चेनबा मियो सिंग असि कोर्ट ना चार्ज शीट तौरप तारगदि मखोई सि मिखल थेंगनन बेनो हाइबगी खोंथांग अमल आइ हारिब खोंथांग असि की मतंग दा खननेना बा लोयना हारिब खोंथांग असि ना मणिपुर गुम्बा स्टेट ता कराइ फावबा मसिगी रेलेवेंस मसिगी मरी लेना बगे कराइ फाव मसि चूसन नगदगी हाबि मतंग सि दा खननेनु कुन तंग असि इंपैक्ट न्यूज की स्टूडियो दलेंसन लेबिर बसि जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनुंग हुतना CPI Manipur State Council की Secretary Oibiriba Loirana Campaign for Electoral Reforms in India Secy है ना खंगरिबा campaign की North Eastern States of India की National Coordinator Oibiriba ओजा Dr. Moirangthem Nara यहाँ हम तो ओजा नारुबत रामलोक चेरी welcome to the show appreciate your joining. Also joining us GP Women's College की Department of Science की Political Science की Assistant Professor ओजा Konthoujam Indrakumar ने ओजा Indrakumar बसु रामलोक चेरी welcome to the show appreciate your joining too. And also joining us BJP Secretary Administrator Saratkumar ne oja Saratkumar basu taramok cheri welcome to the show appreciate your joining too ahan the open question oina samjage but to start with K oja Saratkumar Secretary Administration BJP Manipur Pradesh ni ado oja ahan question open question oina oja hum ki thamjage ado oja na khoi gi oja narana khoi gi Secy hari ba campaign for electoral reforms ama langna gudam tale ba sida huji huji leiri ba electoral process system asida masi chumthok mathau tare कोई ट्रांसपेरेंसी पुरकना बा हेना फेयर ओइब इलेक्शन अब लहन हाब तारगे रिफॉर्म तो मथक तान कैंपस याम संग चंगली बनी कैंपेन तो यरथ्रिंग आइसिदा कैंपेन तो हाइपेट मरी लेना ब्रा हंदा की कोई टेंटेड तकी खितंग हाइदी फत्तबा मिनिस्टर तकी फत्तबा पॉलिटिशियंस तकी खरे हेंगलगा क्रिमिनल पॉलिटिशियन हीनियस क्राइम द चेनबा पॉलिटिशियन मरुना चाहि मंगा फावबगी पनिशमेंट फंगबा याबा तुम मखल की चार्ज केसिंग लई तारगे मखोई सी मिखल थेंगनन बिगिनो हाबगी EC की स्टेप अमल आइसी सिदा उजागी करमबा मियंग हाइगा तरकारी स्टैंड लेबि Well, proposal is a taram no ukse. Madam, the criminalization of politics in the country today. Yami henjin balaina amu oirabuni. Electoral process sida criminalized oba doka criminal sing madusu yam sathira serious crimes commit murder gi yauraba mioi kaya mangasi leipa sigi MLA oiri MP oiri mantri oiri I don't need to tell the details of each party mostly ruling party oiri ba sing sigi manung madudi system asi fast past post haidra British na hudo pot amane aba adi samna riga majoritarian electoral system means amai helga zuka ba yai ko amai hel majority ni lawi but अखोई स्टेट से येंगसी वोटर लिसिंग कुंथ्रा एवरेज दा वोट पीरी है कैंडिडेट तु मरी हुए मंगा हुए लिसिंग तरेट फंगगे सुकारी है मधुसु अमखक हेलगे सुकाब यावरी है हाइबी अर्थदी मी लिसिंग तरेट फंगगे कारीब मीसी लिसिंग कुनगो हुमदोइने दी याद्रिबने इट्स अ माइनॉरिटी वोट मरमदुना गणतंत्र की चन पथाब सिदा साइंटिफिकली मसदी की लाग पर नेगेटिव एस्पेक्ट सिदी कारीब मी से मांगोन द वोट पीरु मी लिसिंग तरेट कोई इंटरेस्ट थबक तवे मेजॉरिटी की थबक तौदे ओके सिस्टम सिना अन सिस्टम सिदा सागी वोट लिसिंग तरेट सि फंगन होनबदा पैसाना नोमैना निशाना बाय एनी मीन्स तौबगी चनबी असि सु सिस्टम सिना पोकया अदुरगदी कोई लेबा केंद्र सु मिसिंग यामदे
अदई पैसा येन बसी हुजिक लोइन खंगनरिबनी अंत के होगी लिसिंग तरा यौए हाइनी नत्रा सिगी पोसिदा पैसा पाइब मी अदो पैसा पाइब नत्रि भोट लेपि याद्रे पैसा पाइब मी सिदी अमको करम करम कारबार मखल मथेल ड्रग याई को ड्रग ला लोम्बी याई ड्रग ला रोइबरे एनीथिंग एवरीथिंग मदुना राइंटीसी मागी खुचाउ थादना तौब याब सिस्टम हम लाबनिना द क्रिमिनल्स in the society have become candidates of different political parties moina namna vote ka bagi chade bisine bla isi aduna suji election commission na masigi drawbacks demerit mayam si khang padagi rahanti si criminalize tawriba aduga criminal singna vote lepa yadana bagi mana matom dana isi aina aina ma sembadi ngamdrabanina supreme court ma oinajarim ne supreme court na directive ma pirabadi आइन से मी दुदी क्रिमिनल होइगे होयु कारा अमनिना मोइदो आइन से मिनेबा सो लॉ मेकर्स हैव बिकम लॉ को वायोलेटर्स हुजिकी मतम सिदा लाइब पोर्सिना गणतंत्र सिमा शक्ति हले पंगाई दबदी हाई कांग्रेस की सासोन पाइरिंग एते सु बीजेपी सु हुजिक हाई भारत से क्वाइट चौब गणतंत्र चट प्ले बांगने नेम सेक की वानी दी डेमोक्रेसी prevailing in India is immature. I am telling this very frankly. Immature democracy. Mapung phadi. Koi Manipur ka tori election jibu election. Ganatantra ki chane bi du cry illige ba. Ko mi emal apul bdhadan ni sibu. So lo sidi lo in khangno paduna. Hujik lai basi sugum bachan na ba yada ba masigi yam serious election commission ju mamai thang dadi criminal jing sibu. He need to relook at complete review of the system. Electoral system si hong da biya roi okay ko electoral reformation si lagta ba proportional electoral system prithvi ke lepak bar phugma pan da hujki hong gre ba electoral system se koi da lei ba si khakda nati in so many countries different forms maduda hujik proportional electoral system maming simungna tai ko thada rei siga phangdur sika mana handuri ne koi hujiki de kodamoi na BJP hujik sa son pai ri bharota vote 31% khak phange ba सिट्टना 52% ने बा को काय दु रेगे अदु ददी असागी लेरिबा सिस्टम सिना मोइदा एडवांटेज भी बनी इलेक्टोरल सिस्टम सी सुम लेहन बजु पामे बा अदुना सिगी मनुंग दने बा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से तपना मयोन चोंखलेनी होजिकि चोंखखि गनी हेंजेल लखिनी unless it is arrested now madhugi dongta supreme court na anyhow something better oina na honor ko sidi I appreciate it okay election commission ke khongthang si yamna chawwa phaba khongthang amani hojik leiriba koi india ge democratic oiba electoral ke process si yamna masak thiba am oiba incomplete am oiba ni na masi reform to we hada tongan mai kai de kesu koi gi tongan voice mayam de langnari habani makha ta na question si ozani de lakchatring ai da technical problem kitang leiba de brain to handle je ke break tham tunjar ke impact ni tano lebi Welcome back. Adom nang birus Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Mathangi question se oja Indrakumar dalak chi oja koi gi election commission ki khongthang sina kadai phok ba koi gi electoral processes da leba ga sigi yauriba koi gi criminal elements singa se masi cleanse to boda lokthok boda aduga yamna clear oiba Mr Clean hai tare koi politicians se clean oiba representation mayam gi mihut se yam clean oiba mi ma thorok na bona bada masina kadai phok ba mateng pangani karam mongding bi मसी आई मोता यामना अखोगी राइट स्टेप अमनी ना खल्ले अदुगो मसीना कंप्लीट ओइबा स्टेप अमदी ओइरोय अनलेस अखोगी सिविल सोसाइटी मदी मियाम यावना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मतंग दा मसी मूवमेंट नम सगत्रि गइदी अखोगी सुप्रीम कोर्ट की मसी हुजिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ना हाइबदगी सुप्रीम कोर्ट ना हाइरेबो वाफमसी माइ पान गे हाइ तारगदी अखोई people as a whole अखोई मूवमेंट नम तोवा मन संगी India have a कोई खंगनरे democracy set पर लेबाक अमनी world largest democracy ने हाइनरी बनी political system अमा कोई द हुजिक लेरे political system का अतई system का खेनबा अमतंग हाइजगे मरम political systems दगी थोलक पर law से मशीन लेबाक असिदा लेरिबा engineer खंगदे doctor खंगदे officer खंगदे scholar खंगदे मसी मथक लोइना govern तौदोइने अदुना ngसाई law सिगी हौरकफुम ओइगदोरिबा legislator सिंगसे clean noiba अखोगी criminal background लेतब खनबा हेबसे मसी democracy की सफम जे हेन फजहनबगी खोंफम अमा ओइफम थोएन खले अखोइना इंडिया दा long history of electoral reform की movement लेख्रे
ada hauzik yamna burning way issues criminalization of politics haibasin ana criminalization of politics lakpa sidagi masigi achoba impact ama hai targadi society is criminalized torok hai tar aduna aikoina saurangna 2004 2009 amdi 2014 gi akoigi lok sabha elections yengba matamda criminals in the politics the changbagi sang se akoigi gradually henkalak hai tar se kudam oina 2004 da sagi akoigi 12% lok sabha gi kanwas da akoigi criminal charge to kangus then 2000 akoigi 9 da 14% and 2014 gi da akoina 17% so tamna akoigi gradually haigalai masida is the panbe abadi supreme court ki akoigi 2013 da magi ruling supreme court na ruling ama pidana akoina convicted oiraba mp and mle sing se even if charge sheet na taba convicted oiraba kangu si lauthokadabani haibagi yathangama piba laikre 2013 da magi judgment amada adubu ngasagi legislators singduna ngasagi law sembagi powers makhogi makutta leibunina ordinance ama pass tawraga madugi poto kanthoki adu itargadi sigi lesson dagi khoina lawba yaba posi ngasagi directive si mai pan gi haiba taragadi akogi leiriba political parties singna masi criminalization of politics se stop tongning bagi makoi da commitment am leiba tai aduga praja miyam na su haibadi people singna su criminal singna politics da changiba matamda masigi akoi da mangzariba negative weba consequences sing se akoi phajana bhab tamina batai aduga overall koi grassroots level dagi movement nam sagatri gai akoi sigi supreme court ki handak ki step si akoina completely mai pakpa ngamoi habase ai asani pan ge hai taragadi akoina overall movement am change habase han badu sumaina thamjage okay overall movement am changi atubu han ba khongthang moi tarsu mamang do siga similar ba khongthang amal 2013 da laikre atubu madu kanthoga chapagi provision lerpani na handak lakadori ba khongthang jena karai fauba effectively criminal singbu political system dagi remove to ba cleanse to ba ngamgada gi habagi am chawba question am deleri atubu question du leina masigi same question se hai tar bjp da su feel to mali khogi political system sida criminalization gi chance yam wange 12% 14% then 17% lok sabha mekal hom jena mathang tang hengal pi chance so wangkal puni masi cleanse to mathak tai khalak por probably madon maram budina bjp ki luchingba ashwini upadhyay ko misaka sena pil tha badagi ngasi gi step si kogi election commission supreme court ta sumaina kogi affidavit tha ba duga mu supreme court na center da high bagi directive am pina stage yorese so asida kari kogi bjp ki makadi kari habin ge uza Saratkumar dalak well ras koi bjp ki oinadi amna democracy bu masak phajano idamakta one of the senior BJP leader mana Sir Aswinina Election Commission of India da not only MP MLA le panatab contest of panatab even party bhavada party organization bhavada adum criminal gi office bearer bhavada criminal gi tendency le kambu se masi yahun bigan websi from BJP ki side ne aduna akhoi gi oinadi tasengna hojik leidiba akoina mayamna naina sina puthoraiba topic ase it is right time for us BJP ki di amna masi appreciate tawi akoi sumdagi appreciate tawjabadana dana masi da akoi gi party gi oiba ofam thamja taragadi hojik tawrei si amanda legiba political party mayam se le BJP recently akoi sarkar pai bini hai taragasu akoi gi side gi masing mama tawrasi akoi criminalization si hangman gre masina maram oraga khoi India da democracy masak thibagi thian bagi choba kainum ore haidna changjal lakpasigi khongthang sida khoi da hujik amuksu yamna kiba ma haibdi akhoi da hujik thenari ba election khara state khara da hujik Kerala gi wafam adagi Nagaland ni wafam adu Meghalaya wafam Tripura wafam hujik last Tripura gi election hel authok matung da BJP gi workers recently ngarang si nini humni gi mangda masam da thori thoroga hat ki bafam le si criminal mane adun sigum mayam si akoi protection pi si haiba tading sai akoi Indrakumar takpi gi ba akoi mass mobilization ma mass movement ma chang badar kali haiba sa masi swai da akoi appreciate taw adun ta targadi akoi gi democracy si da leiriba hujik sason pai de ba kangbu duna sason pai de ba kangbu si bu yam tati ta oina tawba threat tawba
लाइव अटेम्प्ट तब हाथोप दिस एंड दैट मैम लापसे मासी कन्नन विदमकता फ्रॉम बीजेपी की साइड तगी अतो पार्टी की साइड तौर पर तब PILM तबसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया PILM तबसी बीजेपी की माइगेदगिनी अदन बीजेपी की माइगेदगिदी हाइब खोंथांग से अखोई 100% सपोर्ट तब नतना मासी तंगाई फन चंगदब यादब स्टेप अमने कोई थमजगे ओके बीजेपी की माइकेदगिदी मसे तंगाई फदना यामना पाम बाहेतर मथौ ताई क्रिमिनलाइजेशन सी हंथन मथौ ताई क्रिमिनल की चांग सी पॉलिटिकल सिस्टम दगी हंथलगा अफबा क्लीन ओइबा representatives in Kanba Matok time, Madu Pam, Badaki Masi Kongtang, probably Lorpani, Lori Sisu, PL, Tari Sisu, BJP leader, senior leader Torkimlina, Masi BJP and the Amchauba, a Chibena Mo in a Soloia to Motang Sista, not only political electoral process Katanatana, even political party Manungaleri, office bearer Pauba, clean Noiba, criminal record later, background later, Batukatumba system to Yauda missing when Bagi Wapum Pundui. One of the size that I know. Ozana the election, the Manipur political system, the young target, the high but Kontang Senakada Pauba, who can't have a pig again, Aduka political party Manunda, office bearer Pauba, the Sumba criminal record, later Mila and Buga have a wapum lacy, Masi Kumayang Bear. You see, Queerabani electoral reforms, he was the first movers, comrade Bhupesh Gupta ki matam the parliament ki Queeraba Warini. You see, BJP cannot take the credit of this. Okay. BJP की MP एमना दरखास्त है हाइबी वन long before electoral system असी दे सोई दिबो मयाम सिंगांग नदना लाउंग नदना लाइब पोट मने है even I was there 3 years back election commission invite तौदना दिल्ली दा विज्ञान भवन दा electoral reforms की नहीं नबा पोट मयाम BJP does not agree कोई proportional electoral हुआ से अदगी दी corporate funding असी तौहन दबा इसी कोई वारेब ताई उजिक्ति corporate funding ni lai ko BJP na si nari पैसा मैम से corporate मैम थी था दे criminalization of politics से पैसा यावरी आइना हाजरी बदी सीधा पार्टी में तनमा ना लो पे सु यारोई अदुई मथकता लैरी बस system से imperfect ओइरिशम दिखो याद से अब the present electoral system benefits to such parties like Congress and BJP अतई लैरी मैम से अदुना नहीं कोई ना proportional electoral system masigi chana pathabasi hawdokdring kai free and fair election soi oiroya free and fair election oidana sum chatha matamda where lies the value of democracy democracy one thokse India is the largest democratic country high big one id masi suya ya janing di because the wrong things are implemented karam makal ki democracy it's immature maramaduna mature democracy am oirakna bohona bada proportional electoral system की चना पथापसी हौददी हौजेसु BJP यादरी में हौसी कांग्रेस यादरी there are already 21 parties ए मसी तौरसी चुमना तौबा अदगी दी सही free and fair election ऐसी लागू तमदा सही इंद्रकुमार ना हाइग्री तो चुम्मी बनी people के मूवमेंट में याउदना political party खक्तना सुयारोया से खुरम वैना खुदम वैन मिजोराम दा young मिजो association नाहरोन सिंचिना हौरक्तना free and fair election वैना भवन बदा candidate singsia house campaign ka chapiranu chakcha hajana ba tawbiranu phiran bau yung biranu common platform om da mayam lak pirang ngang biu koi ta jage prajana ma pining ba mi afaba khanjasinu hai system om hoglaye people na hora abadi then church na full backing tawi so it has shown something better koi swai to be election chidi ko si aining dre ba mayam khangi duni election hai dibram adagidi selection la paisa yenbagi process ra election hairagadi everything is inclusive here including crimes maduda nishani paisani ko nongmaini loi yawnari sebo sigi laiba pot asidagi kannana bhonarakpada saigi kari no khardi to bum thuena fil torakpudo adugi process ama kaktang lakpai wane ba sida politically mileage longna basu pangai hain ningde maram it is not absolutely not but criminal singna politics se changjin base yami hengle sai record um pire ko masi hujiksu hengle ni it's on the increase Manipur laktar di it is very much on the increase non stop the hengle ni hujik bol lekko ni en tawri ba kangbu sibu aina xyz haijabadina system ki manungda adudi criminals and the tainted so many people moi sitana election lepagi qualified oiba mi oire iba because of the circumstances sidagi karam tawna kangadagi adun khwai luridi
whole society is crumbling because of this system. Politics the criminalized already. Maki result ado you cannot expect a good result. Apaba governance haibasi karai digi karam nalake dagi haregadi system aran bade sum chalaga ko direction lan chalaga panthung yo with never. Okay. Manipur ki hojik lei system sida di ojana su tak not only Manipur India ki system sida koi ki criminal gumba hanagi record athi ba lei missing sina election da koi ki as a contestant amoina as a mirep amoina maduda thorpu ya bagi chance mo khoi de hena lei badong na to bagi mom tawri mar maduna master criminal sing khandok pa haibasi karai karamai khandok tu na yam chawbu question duni aduga ngasai ki koi court na charge tawrba politician tu khaktani yam chawba heinous crime amata courts na mara leire haidana trial chathana gudamakta charge tawrba charge sheeted oiba only politician adu khaktani bol lepu yaru disi mar maduna koi Manipur dadi madu ke stage phawba yoba haibasi yam na sangba and many a times impossible oiba process amai tar kanam tang asi bokta charge tawraga tholaga adugi yobungam da bahai tare aduna charge to honna sum lege dawni na Manipur dadi criminal se miyam na oina emotionally define tawba oh he is a criminal haina adubo court na di criminal define to bangam da badagi criminal mayam yorok to rehabi question dule adai to lakse user Indrakumar kari heaven user ani akoina Manipur si am big balebak ni adu mathakta kanano si loina khangnaba wafam ni akoina hoi legal matter da sanga ga koi gi niyom law na ma si convict or guilty oi de haina laukthok paduna tongan ba pot ama leigre adu in reality da we all know who is who in Manipur's politics adu swai sida aina hangjaningi ba ishada khoina hangba yaba wahang si kaino haiba matamda kari gi damakta no khoi gi criminal sing na politics da changai ba khoi gi criminal sing na politics da changba yaroi doribagi maram makhoina changai ibagi maram swai dani aina haipet reflect tawjaningi se aham bada ikona political parties sing se party ki funding koi oja kanona su takpi gi party ki funding se masi mai koi yamna munna koi yeng batai election haibase it's a very costly affair ne yamna expensive oigre huje aduga matam amadana election haibase koina koi gi politics haibase pursuit of common good ni aduga election haibase na mechanism amani how's the election is some sort of business like where adura investor mayam su sangsale and a party needs fund adu sigi fund se kanana pigani swai de ni koi gi nexus amalize criminals singa kaino singa adu swai de ni koi na politics clean to mathau tare se clean se tawdu tar ga di ngasai gi lawmaker oirokadori minina when makoina kara matamda lawmaker oirakanda law je mu criminal singi favor da mu semak bahai tare corporate singi favor da mu semak bahai tare armai tawdana rules dum sustain tawba sigi vicious circle se masine khoi da leiris aduga number 2 da khoina hangba yabana criminal sing na politics da sum changai bai maram se akhoi gi huji leiriba Indian democracy sida amadi India gi leiriba political environment sida criminal singi winnability gi sang se yam thina wang na leiba kodam moina ngasai gi study report amada 2009 gi study report amada akhoi gi candidate ki winnability ji piba matam da clean candidate ki kabagi chang se sa da 11% khutane ba clean candidate am oi tar ga di ko 11% of winning ne ba magi kano se aruga ikhoina ngasai gi criminal charge face to candidate oi tar ga di 19% ne ba magi winnability gi sang se aruga ngasai gi crore pati oi tar ga na akoi gi 29% aruga crore pati oi raga criminal charges se face to ro ba ko adu tar di magi winnability gi sang 32% ne ba sigi context da sigi situation sida di akoina political parties sing criminal ga nexus lak pa haibase masi akoina thoidok na ngningai oideba sigi context da ni akoina democracy se fajahan ge haiba targa di miyam si akoina gyan taminaba tai aruga ngasai gi miyam punna akoi gi grassroots level dagi along with the political party and the government and the civil society akoi punna hominaba mu change na hais otherwise aduna tragadi nangi ngasai gi kana bagi room do sum leiri gai di political parties sing di akaba mi si pame ba moina winning candidates in moina pame because they have to form the government aduna adugi market tu leibini na dum singhel lakani aduga nexus se leine masi aikoina kanana thadat kani hai taragadi people sine ba tawdoi aduna civil society political party
government and the people yaminabam changi akoi committed oibam changi sumaina ai thamjage okay mi am gi am chawba role ama leri habni osai gi criminal mayam sina mikhal thengnak pa roga thengnar ga moina ka bi winnability ki chance yam wang abni na political party singna suma koi hot ke kumna dum pamna bai tare ningtham thada mayam na yongchak pamna gumna koi mikhal da bai paka da ba mi si magi background si criminal background leiba leita ba khara leita raga su court na proven oidaba taragadi adum vote lepan ba thengnan bagi fium se leibani na madu cleanse tawje habni BJP ma ke doje hairi se adu huji pawgi leriba statistics ha tare tonga tonga ba report ki matung na di madu ngamdri habni adu handaki sigi khongthang sina de karai pawba masi clean tawba ngamni cleanse tawba ngamni sengkop ngamni khan bi ai oja sar talak che well masi 100% ngamdabdi ai adi sai da kitanga amtanga remind tawjake hoi sai khoi respected khoi tamunara na takbi khiba yam sang nang di khona bire very good adubu handaki thangai bi step se si yam long back thang yar me how where me kari gi matam du payal to biram dake now BJP is in set BJP is initiate tawre payal tawre quasi judicial power labor election commission ne election commission ne matam du kari payal to biram da bano Karigi court and see them to Birum the now BJP started. BJP need a howre. Not only a contest over MP, MLA or anybody else. Lady local government or any another criminal lady Uiragadi, Masi, Lepan by Yadavanatana. Organization criminal tendency labor me. Yahon gumsi, Yahon Bigano, Masida election comes in, except to begin with Simaman the Kanatan high ability. Chimati, this point. Chip et or in a BJP. Karigino, Masi electoral reforms are not clean over can lang number. Say what I Indrakumar Habiba. Hujik Chume. Hujik Laibu from the mass momentum. Electorate singi. Voter singi, mass momentum. A quick Canada vote pick the gay. Canada vote pick a quick clean democracy में लाख पर पंगम होता कैसे मसी mobilization में तो बच्चन इसी 100% चुम्मा फम ने अतो बच्चा सो ऐसे था कोई criminal सिंबु मिखल सिदा थेंगना हंदा बतारगा सु कोई funder से fund पर कदा बस सिंग सिदी criminal record ले बस चेंजाव पायो मैं हमने था तरक बतारगा दी मसाई clean वही बतारगा सु थोड़ा इब candidate मैं हमसे clean गातो वही बतारगा सु माय पले इसे clean गातो वही बतारगा सु fund तौरे इब funder सिंग दुदी या कोई न करेगा criminal record ले बस missing वही तारगा दी हाय रिबर clean candidate सिंग अदु सु मसाई की कोई criminal record ले बस missing अदुगी कहता है मुझे puppet और इधर हैवी question दुनिया अदा इधर दिया कोई funding ये मतलब funding pattern दसु कोई PIL अमत हारगा है तारे अदु मखल की होंग बाहर दी electoral reform अमा clean democratic system अमा electoral system अमा पाम तारगा दी लहन में मथुक ताहै तारगा दी मधुसु मथुक ताहै हम भी दबर का है खाली आई थम जगह मुझे कोई election fund कदाई दी लाई कई दो वैसे थी ना वही दमुक्ता कोई तोंगान में एजेंसी लाई मोए ना कोई in terms of crores फारी हुजिकी वफम जी लागता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना इनकम टैक्स सिनेरी बा इनकम टैक्स सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना बाइंडिंग ओइबा अदुम एजेंसी मने सी बाबर थाजे दे वफम लागता है कि अखोई ने ngасai यामना क्लीन ओइबा कैनोमा डेमोक्रेसी की पिक्चर में पुरक शेयर छे ओ कदाय पुरक तोइनो सी इंस्ट्रक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शन पीरे कांदा इनकम टैक्स ना एयरपोर्ट anywhere पैसा लाखम सिंग द मोय थीरी फारे मणिपुर से फाय अतोप स्टेट की इन टर्म्स ऑफ करोड़ फारे मैम उबिरंगने हंद इकुई कुइदना कांग्रेस पार्टी की कैनोमा अखोई की दलान अहुम पैसा फागी बरी तो निसिंग बिरंगनी अदुमाइन तौना लेरिबा कांगुदो मदुदा आई सेंगना कनो तौज तारगदी अखोई समटाइम्स करिगुमदा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हाई तारगदी अखोई नाम थमजनिंग से अखोई ngасai फत्रे इंडिया द लेमना सांगना मतम सांगना पालमे हरिबा कांग्रेस पार्टी सिगा ngасai की अखोई तामोनर होय गसि समटाइम पुंजल ऑब्जेक्ट यावरे अदु इतादी ngасai कांग्रेस फत्तबा इमेज दो अदु करिगि दमत सीपीएन याव बिदोनो स्वाजि द खिदन खनबम चंगे मरमदि फत्रे दि फत्वा इंदोक्से अफबा कांगुदो अदुदा अखोइना पाम अन तोंगान थंबिरगा अफबा कांगुदो सपोर्ट तोबियो आई जाना दला जाकरी रेस्पॉन्ड तो बिनिंग ओ यस सुम खानबा नुंगाई कोई शरद सिंह रांग दनी कांग्रेस द लेरमिसी
CPI का कांग्रेस का जब पॉलिसी में मखादा सरकार पाइमी नब क्या गया हुई इस ऑन द पॉलिसी उजिक लाइसी इलेक्टोरल प्रोसेस की मनुंगदा क्रिमिनलाइजेशन सी कम दोना थिंगना नब रिपोर्ट ने याम है राजनीति की वोट की आर्गुमेंट वे सुचत पर चुमदे जा सर नाहरी सिंह सी यादी इट्स वेरी वन साइडेड इलेक्टोरल प्रोसेस की स्वर्ग नहीं पार्लियामेंट ता दुख कोई नहीं नदर लाइब मयाम दु सिदा how can you say that BJP की MP एम खंगना तौरंग सी लाई से BJP शासन पाई रही है कोर्ट चत्र सु why don't you make the rule नंगी पार्टी मनुंग अंग डिसाइड तो बीर बराइब has it been brought out in the parliament by your party whether your party has taken any decision no तो पंगाई है जुकान रोय उजिक लाई दी electoral process से फजना राजनीति तौरपगी value based politics लाना बगी गणतंत्र की असेन बवान ठोकदु implement तौन बहोनर पदा criminalization of politics से याम हेंजिन्ना नार बलेना आम ओइरे हाइप दुगी खन्ना नहीं बदु की outcome अमने आवा the entire country people are talking about the electoral reform सिबु खरा चुम थोदी भानी दाइ मणिपुर तौरिजि की नंगी income tax वादी छोड़ दो election commission तौरिजि लुपा लाख कुंडे हन चल पियारो लुपा करोड़ के यानो चल रही है योर कैंडिडेट को बीजेपी की कांग्रेस की कैंडिडेट जी कारी में आमसी सेंग ता है सिने को लुपा लाख कुन काना बराइबा सो हम बपोर मने प्लीज डोंट ट्राई टू साइडलाइन रियलिटी दी आई कोई करम दोनस मुथोक्सी द सिविल सोसाइटी पब्लिक मयाम सिगी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस मधु अराउज दोनो बहोन बदा आइन सी डिफेक्टिव ओइब कर लेरे को criminalization si henjelei ko karamna tausi ki haibu ki nei na poram ta ne ba that we welcome it but BJP na tawbani Congress na tawbani haibu no we don't agree but the parliament how many times thousands of times nei na poram ni husbo implement tawdan la ine aduna I know that sir tahijan se yes you talk to your party leaders si se Supreme Court chatre su party no warep lauraga sarkar pair me they can do it please do it Okay, सरकार पाई बने तो ना बीजेपी ने अदम तो गया है कोई वापम दुनिया कोई PIL था दरग सु तो मेजॉरिटी सु कोई बीजेपी के लिए बने और कोई पार्लियामेंट अदम अदम खाना भैया है अदुगा बीजेपी के स्टैंड तो तुम खान भैया है बने हो जी ऑलमोस्ट सही मंगा फाजल है इलेक्शन बहुत लागतो रे मर बदना इलेक्शन लागतो है सीधा हांदिक ले जरी बा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 से अमेंड तो होगा डिस्क्वालिफिकेशन के सेक्शन 8 सीधा ऑप्शन भैया है कोई वापम दुनिया बतांग सीधा उधर रिस्पॉन्स तो बिनिंग करे है बिनिंग हुजिके तामुना आउना ताकपी तो अदु याई बीजेपी द सरकार पाइरी हुजिक पाइरी दु याई वायरस सरकार पाइब द याबु मत मयाम लेग्रे कांग्रेस ना सरकार पाइब मतम दा सरकार पाइब मतम दा लेफ्ट की मैम पुल पाइमी नग्रे हम याउग्रे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी लेबे हम याउग्रे मतम दा ngasi खोइस द नैनरी से नैनदी नैदा सि लाक लाम द सु याई ngasi नैनरे इबे पुथोर इबे मैम तौनरम द याई ओके लॉन्ग बैक तो याग्रे अदा के दंग लेबे होगे ओके you see I sidam the khobjegi sir loi khangna ngak ta ni say please don't tell lies ai khoi Indrajit Gupta na CPI की जनरल सेक्रेटरी को होम मिनिस्टर हुई थी अब को 1996 1997 दा इलेक्टोरल रिफॉर्म सी तौगद बने ऐसे एज ए होम मिनिस्टर इनिशिएट तवे अब बट मतमदु की लेब सरकार दो कोलिएशन गवर्नमेंट ने कोई मी याम जदी बट एट द सेम टाइम मदु की प्रिपरेशन जो तो कोनंग द मा थातरा इन बांग खक्तने कोई ना सरकार पाई यारो मिदो बट वी इनिशिएटेड पुलिस रिफॉर्म्स ने अदुगा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से अनी से इनिशिएट तोरम में अनु मम इथंग ददी मसी चनब याब पोट अमने ना मान मंत्री ओइदर भौदा मान चेयरमैन होलगा इंद्रजीत गुप्ता की कमिटी एन हुजिक पार्लियामेंट व्हाई दिस Indrajit Gupta's report had not been brought out. को हुजिक सो हाइजरी बीजेपी की सरकार ने हुजिक से इंद्रजीत गुप्ता की पार्लियामेंट ने कंस्टिट्यूट तो की बमद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बिल पुथोरंग न बा प्रिपेयर तो रिकमेंडेशन में हम तो कदाई चक्र बगे हम तो पुथोक पिरो हाइजरी नहीं है ओके ओके मतम दुखी रिपोर्ट में हम पुथोगा या हुजिक सु खाना भैया री हैबने तो मतंग सिदा हुजिक कोई अनो इलेक्शन कमीशन की स्टैंड सिदा उजाइंद्र कुमार दलाक से गुजा सरिदा कोई कोर्ट ना चार्जशीट तौब नत्रगा चार्ज थांगतपा पॉलिटिशियन दु मिरेप ओहन बिगनो हैबनी ओहन बे यादनबा मसिगी प्रोविजन अमा कोई एक्ट से हापचन बिउ कोई अमेंड तौबि हांदिग लेजरी बा एक्ट से अमेंड तौबि हैबनी अतो साइ सिदा कोई काबियत है तारे कोई वार्निंग है गदरा
कोई प्रोविजन मचा पीरी प्रोविजन मचा के नोदा हुजकी मिरेप थेंगनबदगी डिस्क्वालीफाई तौगदरिबा मिसक्सी मंगोंदा लाइबा चार्जशीट से ना तो चार्जशीट थांगलिसी याम दरबदा था तरुकी ममांगदा रजिस्टर तौबो ओइगदौनी हदी मिखल पांगथोकपा नुमितुदगी हाइतारे मदुदगी था तरुकी ममांगदा मदुगी मरतो ओइतारगदे अतोपा पॉलिटिकल अपोनेंट कोई अपोजिशन पार्टी सिंह हाइतारे मागी पार्टी नतब सिंगदुना मागी मिरेपसी डिफंग ओइनगदमक्ता मिरेप ओहंदनुगदमक्ता मराल सिजलगा दु मखलगी चार्जशीट कुंबा यहनबगी स्टेज फाउबा योरपा याय हबी वाफमदुनी मरमदुना था तरुकी सुमायना पीरियड अमा खाकपसिना ngasai criminal haigatra criminal minded haigatra chumnagi normal politicians obi ai makhoi dasu criminal gi acting yaroi haigi wakan khabi kamai yebi tha taruki provision ma kha thamisina masina krai phau ba kana ba pini natraga masigi advantage disadvantage kamai yingbi ahambada hujiki aina masagi hygienic budi kaino da adugi kaino do response to dunai da wa amtang thamjage akoi gi masigi electoral reform se masi it's the need of the hour masi loi khangdara wa phamni sidai sida koina party gi kaino toga across the party line masi punna changsin mina bam sange habisi hamada thamjage amana horasu amana kaino tawragasu aduga secondly masi akoina representation of people like 1951 masi da amend tawraga koi gi clause ama insert tawraga di laire sima aduga haujiki था तरुक की वफम से मसीगी जिदा मसीगी लूप होल समतंग आई पुथोक सके कइनोदा जनरली अखोई की कइनोदा तौनै सी पार्टी की टिकट पीबे से मसी मांगजौना न पीदे अखोई की वोट सी हाना ngसाई कैंडिडेट सी XYZ आइसु तानरी नेना और कांग्रेस की तानै नि बीजेपी की तानै नि हबजे कॉन्स्टिट्यूएंसी अमदा अहु मरी जे लोइ थोएबा अरुगा फंगबुदे अमखक फंगदोइनि को अनो मसी 6 months की बिफोर दा पीबे नतेबा अदो इतारगदी मसी इलेक्शन सी नक्सला कांदा कैंपेन दी लोइना होंगना हलगा ना विदिन 6 months की मनुंग सिदा याम नक कान टिकेट सी पीबगी कनो से हेक सन बीम लै अदो इतारगदी अखोना ngसाई 6 months की टाइमलाइन अम पीरिदो कईगुंबा 6 months की मनुंग द मोंदा चार्ज सी तौतारगदी मदु यादे मरमदी कइनो मा भोट लेब यादोइने बौजे हाइबी मनुंग दिको अदुना ngसाई अखोना स्वाई सिदानी अखोना series of अखोई reform अम चंगी एना हाइसे मरमदी every कइनो खुदंगी लूप होल से दम लेगने बको अदुना fundamentally problem से कोई human problem ने अखोई दे लेरिबा मियाम सिंगसिगी अदगी लेरिबा पार्टी सिंगसिगी लेरिबा civil society की सिगी problem ओइरक्तोइने सी अखोई understand तो वो मचंगे अदुना every नियम खुदिंगे अखोई लूप होल से दम लेगने खुदम 2002 दा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट अमगी मतुंगिना कैंडिडेट खुदिंग मा की मागी क्रिमिनल एंटीसीडेंट एफिडेविट अमदा हाइगदबनी मागी एसेट लोइना मयक सिंग उटकदबनी मागी क्वालिफिकेशन उटकदबनी अदु हाइरे अदुगी मतुंगना ऑफ कोर्स उटले अदुना ngसाई मसिगी कानाबा अमना कइनोदा ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कैंडिडेट टू मुदी अखोगी वोटर्स सिंग द पीरेबको हाइबदी अदुगा ngसाई अल्टीमेटली चॉइस टू दी प्रजा नोइगिनी हाइबदी कैंडिडेट सी सुमाइना क्रिमिनल एंटीसीडेंट लै मसीदा नोई थादगेरा थादरोगेरा हाइबसी चॉइस टू नोइगिनी न हाइरिनेबा वोट लेपदी याहलिएबा अदुगा मागी एसेट से इन टर्म्स ऑफ क्रोर द लैतारगसु नोबडी क्वेश्चन कमाय तरो लाइनो हाइबसा कोइना हंगुबा लैते अदुगा कोइ दुम वोट पीरिए सो स्वाइगी वोटर सिंगी साइकोलॉजिकल ओकी मेकअप से माइंडसेट से मसी रिफॉर्म म चंगेबा कोइना रिफॉर्म से माइ पानगे हाइतारगदे सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस कइनो अमनी अदुबु 2002 गी सुप्रीम कोर्ट की स्टेप से it's a right step akhoi the transparency gi who is who of our candidate haibagi akhoi khange aduga ngasai gi akhoi gi mind se exercise toroga madu akhoi na khan madu di akhoi gi kaino ne adumain tokdana ngasai gi of course RPA 1951 da BJP na hujik sarkar pairi moina MN tawba tawdaba hujik gi PIL ama lai sigi matung ina karigumba the election commission of India da powers is sinara aba natragana supreme court na central government the instruction ama piraba haibadi sugumba law ama semgadabani sigi law si the si provision si hon gadabani haina semak taragadi masi yam chawbu khongthang amu oigene habasi masi haibadi sparking point ama haitar akoi gi reform si initiate tawraknabagi mas sumaina I mose thamjagi okay koi electoral process ta electoral reform si da haitare mas yam chawba कोई मैरा चुकट पाए तारे मधु अमदी ओइनी हैवनी करी गुमा मसिदा कोई लहान दिगे लेजरी बा एक्ट से द अमेंड का तरक तारगदी अतु मतंग सही सिदा इना ओजा
Saratkumar Hangjading is just Kenogi, a quick Sagi criminal Gimatansi, Kui Manipur Gumadi, Hijakiva court na charged the wa, Adum Mu in Netragasu, a criminal Nati Hana Kanbatargasumi, a top India station thing about Todong Hatter. We was a Tataruki period, Amsutambiri, Tataruki Mamma, Jera charge seated, over Targadi, Masi, Bolepia, to a Tamari, Nataka home election Mamangida, Tautaragadi to the Bolepia, Giduni. Natragana. Candidate were Matungda party amagi mana election ki process ki ki campaigning ki timing manung sida su koi criminal acts cha tharak bataragadi charge sheeted oide aduga tha taru phade tha amata ngai re manung dani haiduna magi mathakta action amta lakholo idura ma su adum criminal amo oigeduru bani to criminal amoina court nadi madu criminal amani haiduna pati proof tawdri proven oidri haiduna aduma makhal gi music su aduma electoral process in the yahon ge dori bra bagi question dunia duga koi manipur gi tonga tonga phum singda vote capture tawba election gi campaign no the gun culture gi am chawba aduma makhal gi thodo wathong mayam su phuna chena bagi su yauri bani maramadana ada du di only koi public na gyan ta mathok ta public ta su am chawba reform ama lak mathok ta haba adon in thokadra kamai yingbi sida koi point ani thon khana wi hai number 1 da aham thambi ba koi gi tha taruk ki mamang da case laga criminal ne na identify to mama madu karigumba tha taruk ki mamang sida akoina tahugda dana tension la kandida kanano mana se samna ruling da leba government pai ba sakti pai ba police gi kenoma taruk charge to hunna ngamba mioi singna magi opponent da leba mi amada masi charge to holoi si koi haiba ngamoi aduguma tholong matamda ngasagi mana sule leitabdo sakti duna mar morga masi election gi process gi silent dong gi ya si oi to thoi hani alite si mayam ma aduga hojiki koina raj na hangbi le question amana akoi masi charge tawdre criminal tawre criminal enu oire haidana karigumba madu mayam da khangan mangama adudi prajana magi enu pirakane rai pirakane mana criminal torba machine phatta thabak tawtardi maji praja gi court lakane okay praja gi court na prajana ma bichar torkane whether maji sumain tawna mangonda vote pibada akhoi area sigi constituency sigi akhoi si afabo ogedra urudrai si akhoi mama ne am thenagre miat mi pun tawbuda election no tawbagi magi yamna phajara potu mangi court ki bagi afam ji kenu praja dana magi court oidune voter singduna adu praja singdu su nam dana thadan taragati adai tudani adu dani sai khoi Raj Kumar na hagibdo akhoi masida kenoma long process ama to mum change mobilization am to mum change okay mobilization ma thok tari aduga miyam du su hari voters indo reform to have ne to reform to miyam do ready ore khala se prepared ore akhoi afaba candidate thagre khanja batar ga su makhoi du su gan culture na haitare nam dana mikhal sida vote hadan batar ga makhoi na pam da ba makhoi na khanja ba court na proof to ga su makhoi gi pungning na masi criminal amani phataba mi amani khanja ba mi du da nam dana vote hadan tar ga di adai du so dum masagi criminalization of koi politics ta criminalization of electoral process adum continue tawni have ni tha taruki koi matamam phi se kai have ni wala well manipur ki context to regadi si ona thainari si election da ko reality da laksi single am the candidate si karana khange party na khan bangam mi bra sengna regadi kana na ma khalu ma khan gano sibu haina drabjala everybody knows election ji chumna sukto tawdre ko criminalization gi thong ji launa ma hange ba masita naina bad loiroi hojik lai base ain appreciate taw hajabdi criminalization asina helak padagi samaj da sasonde yagdre punamaksi khangadana khardang di chum thokchi haibagi move amakak tor pudune ne appreciate tawjari badi khanabai room amadi phangedana but hojiki somewhere amendment khara tawraga akoina pamiba achumba makalgi election adudi oiro yusiksu there are so many loopholes adudani people ki movement is hai along with chattabi yaroi praja gyan tahandri bumake yandi adu praja gyan tahanwe sisu sasona adudi yauriba afaba mioi kaya amana afaba ING puthona bohonarakpi manungda ko miyam loin chalagadi madudane success leidorisi hujikti
हाइबदी याम लुई प्रजा न मतुम द ज्ञान ताजरकने से नो को लंबी म फात्रबदी प्रजा सु इल्ल ओय ए लिसिंग मंगा पिरम लो काने एन तवे है को अदुदी मणिपुर द लेरिबा रेट असि आइना हंजन हाइजन निंग दे एवरीबॉडी नोज इट political process itself is a criminal adu ta kar maina chung purtu laws hu ne mama yam longi shengar gadi ko criminal nati har gadorim ne ko he will prove otherwise so why the name ani podo mob justice ka and laknari you see there are reasons why these things come up unfortunately the whole society is now being criminalized. So how to get rid of? Kamay na to kadage. Ay di ngasigi katang nay na bagi tanjasi. Nungay. Sige ba session kara ay di imping na su sinbi yun eh. Mayam si kara involved to sini. Let us build up a movement. Okay. Electoral reform say. I met the Honorable External Affairs Minister Sushma Swaraj. Electoral reform. Masi tawbudi darkar ko hai Arun Jaitley ma siri ngai yati ko I have met Sonia Gandhi also moi consider tawne already 21 political parties electoral reforms proportional electoral systems na chumani ko hai basi ngang ngari bu pot it's a movement asida ko mayam asi auction city party amagi the whole system asi sahi ke adagi practice to DJR results si phangbang ngamdadana Kana ida chumthoksigi haibi khannaba matam amne this is the need of the hour aduna electoral reforms is the need of the hour gi haibi to pande khoisu nainaba hawda ngairi bane and there are so many which have shifted to the proportional electoral system madu afaba result kayam phangi look at Sweden look at Norway look at many other countries electoral system koi baro chane be sikhak natti hai maram aduna swaida naina bada sagi criminalization of politics madagi di lari punishment kam do nupi ga de se ta sengbudi mapum moina electoral system asi sum thok taradi yaroi machet ana bala yeng musi mapum moina yeng dragadi ko kok chik pado kok chik pang hakku han bani yaro brain tumor le radi okay machet lag manati yaroi no punna oina holistic treatment ama mathau tari have ni electoral reform ama complete reform mathau tani have ni only ngasai gi criminal record lebe mi dudang loktok pan yaroi duri ado matang sai sida ko gi CLP vibe zu mikhal gi matam da ngasai tha taruki mamang da record kem leitaba ado tha taruki manung da su record kem leitaba during the election serian bahai sisu criminal offense amani ado ojang sai ta ki electoral process itself is political process itself is a criminal process maram da serian na koi public se amu gyan tan da gyan taraba public to amu gyan tan da natraga na gyan taraba public to nongmai na amu gyan tan da ani ma criminal process ngatani maram da koi miyam na gyan taba taraga su ta da taraga su nongmai ama sung paisa si ngasagi criminalization process ki yam chawba tool lam oi bani na tha taru ki mamang da ma si criminal amani haidna court na natraga police na charge tawda taraga su charge tawda taraga su criminals will still be there adai tu dane ino ja Indrakumar da lakchani si kari ani am sum wa pham ne akoina criminal sing na politics ta yaure iba criminal sing bu yohol iba se masigi maramam di kaino na money and muscle power se sigi maram sinani akoina election gi matam sida high riba power ani si phajana season na ba koi phangi akoina su uri ko aduga ngasai gi akoina money power muscle power sina chatlabani na nangi ngasagi clean noiba candidate sing sen pai da sing sangak pagi possibility di laitre aduga mo koina money power sina akoi gi voters sing gi behavior se define to matam da determine to the money and muscle power sina chatli bagi maram se masidi akoina India gi situation jam akoini yeng batai democracy amu bu mai pa an gi hai taragadi magi condition khara di lebam thoi lair ba leiba amada democracy chat taraga su hana sen pairam ba kangu do aduna sakti dum pairaga leineba kudam moina ngasi chara ani dang chaba phangaga di aigi di yajare na khanba miyam singda natraga mi amagi mafamda aikhoina electoral reform gi natraga phajabo wahai kaya haiduna su ma taram gani dubu illoyeba magi mafamda di khwaidagi value oirisi mai lising ama piramba ani piramba se machine ne aduna aikhoigi democracy haibasi karigumba yosabi gi makona mu oitaragadi magi makhong oidoise justice ahum na oigadabni khoi social economic and political justice sigi ahum jina thangal
democracy is my part to it. I don't know, see conditions if fulfill Togri. I coin a Hose Ozakan one high give it. Holistic approach, some changi, and to a coin as we yang do say, symptom of the disease and the differences, coin a kanga. Kaiguma disease to treat dog with the symptom that's from lying like Taragadi. Quay symptom to the Amapagini Amamutolakane, until unless coin a disease to treat dog. Okay. I don't know, disease say. Kadai the lay Karino have a say, make sing a Kangbatai, Adugi Matungina, Hidak Tabatai. Okay, this is Karino, and I was Karino Hana Kango Matota having Lyong the treatment only targeti, and I was seeing Haki and a Papa Man, the Targasu, Paramoiduni, to into the Hortunia to basically riba, electoral process, not a political process, city, every step Takui. Pashasang pa nomay sang pa muscle parts sang kasi namara moy dana hojik siya to criminal offenses mayam tawno deri maramaduna still it is a criminal process maramaduna criminal processes dagi criminal simo kram na clean tawdo ino kram na cleanse tawdo na habagi yam chawo wahang dum deri adu this is the starting point sidagi makha tarak pada apa ba kongthang lom da electoral reform ma lak pai yai lak pa su osino habagi Thazaba expectation of Magaluna and Manung from Matan Charles Jerking as Thomasida, Oza Sarchandra, Ojendra Kumaramadi, Oza Sarkumar, Ojendra Kumaramadi, Oza Ojendra Limit from Sivata, pick on the Mohan with them to Zahumbo Mukan Taza. Appreciate you joining. Thank you. Masanasi Manung Tharamasi is and second to be for the Canberra Piagan email ID to pay back to be Manipur comment. So much from the of Kurumjak. Thank you.